Telehora dolong non anta kikim kirang kitang tedet ajok cimit mipin pen nipo an arve kijang pen kecileng arat atum kisung kecetong nang. Swai lapen bir singki hawaralong hidiasok ke papok cidahut langit he kilit parpi kajok kanahok. Karbi ang long pen ang tan kido Karbi atum Guwahati chacharalong ingsom jin pen kachisong asay kideng. Kardom kat news sa birta thanbang nilijunali timungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Ningkan troksi pleng eta pita telehora dolong piniarni anta kasalok kepatang terek ajok bala porote aningkan wangason tak taksi piningkan lethot tarat atum kacelengaphan thedunga kisung kacitong nanga birta nonjong nangle. West Karbi anglong angkang citini phaing koida trok arni anta arve kijang kacimit medet ajok telehora dolong adak rat atum kacelengaphan thedunga kisung citong nanglo. Piningkan an ningkan troksi an pleng tanglo bangso dolong kikim kirang Sidami piniani anta ke patang tek tedet ke manghumeme lopusi rat atumpet ningjerinti. La so dolong ki kim kirang adimalong Karbing Long Autonomous Council CM PWDEM lepen hamren local MSC pen ang pata PWD sai kamatum kilangdun ki pangkriya potlo puta rat atum akwai pipon. Telehora dolong ki kim kirang a contractor of han Karbing Long Autonomous Council kachari arpukido ke thegi dingatum sodak pet ing sai hai hello maputa karjupado. Saja ini sih bangun kok apa sih? Kunci, lagi ada itu bangke CM, IM, Washington itu mula juang lah, bah harap tak sebek tak lah. kunci bangke, akhirnya pen, done pen nanti kunci dah tahu, aku main hidup bangke betul. Kita ni cuma keluar bangke tidak ada kok. Kita ketika pola ni cuma ada keluar kita kunci dah bangke ini, alam mana CM, IM tu, kunci ada itu bangke dah kunci, itu cuma orang masuk kan, kita lock. Macam natu. Arve kijang akile kilit par pikpen Meghalaya Barapani alangteng kang bagji ang ring kethetana jok Barapani alangteng kethopen swai lapen birsingki hawar pinanganadim langkang lumpen hidialong katikiasok kana hokabirta nonjong kat news sa hemalong birta nangle. Sai kachutiki harata tumaphan jinsu mimilo athi alang litum ningkanang bong kichunang ji lapen apiso so kachipang ring nang ji abidi jutkoklo swaya hawarlong hector parui sirap kepen hector paruhini andu pusi arleng ke saratumpen pirangkia pan than pachini lapen kuti sisuse nahok loputa alang litum pen than pachini adom pini ladak swai ahawaralong West Karbi long amri ahawaralong nasi itum non theklong ni tum ladak Arve kithe open ajok Meghalaya isi Barapani dam kithe dungdo hadak Arve kithe open ajok alabang so dam Arve alang level lang bat pen ajok alang tum dam thonang koklo la siradak dam kithe open yama roi pen lapu swai area aberna thu nang lesi dak pini swaya hawaralong lang inglum nang koklo la si pinian ke batai ke thom lo la sidak ni dak pundiri makha ketek ding do la sinilia register la dak so swai area long la so langkang lum hectares ko an bak duji la pen ko an luksan lo nang lithan pajerji ma Oh, la dak kaluksan ke hektar sa bang sene pudampo hadak dikrumpen lahin umswa area an ge angsong pen ge 1500 to 2000 hectares. And la kaluksan khiti kaluksan ke above 1 crore la son mani. Nasi itu marjulong lo kaluksan la ke itum kutia thak doji la si sarkar tum kopi selang tum pan matha jema ladak sai ke chutiki tum alang tum pan kerapji abar sai doji ma la sinili arjuing tung la sinon ladak kundiri makha along arong asar do la selang paneri arjuji la sila swai area la sulangkang lum kitiok mate sai ke chutiki tum banggo an bak doji dak umsoi dak area dak claim abang ge dak 1000 munit abang dak claim abang tutul lagi nasi alang li than lo bang suri sibak doji la dak swai along det la si pu athak swai pen athak chot ta penangan doji la pen pu
pantelum satrianat doyu la pen bormarjong anata langing lum tanglo la si ladak punduri makha la pen chida makha la pen pum swai ai thianat tame langkang lum thek dam long lo la si halapu bir singki hawara long ta chitini pai inkoira trok ani langi the par pega jok hidia long katiki asok na hok pik anlo pusi nonjong pherang ke panche lang ratani pen pirtanang pale Karbi anglong pen angtan kido a Karbi atuma phan pinyar ni anta ST mate Karbi po Indian government atumpen kideng pon avelang Lasi kidam tanga ni ingsam jin pen kachisonga sai kipedu ponason tak taxi chitini phaing koira poa ni le thota Guwahati chachar along ghonta ki thom an Assam plan Karbi adorbar Karbi student union All Assam Karbi student union Karbi bangthe asem lapen greater Guwahati Karbi women society atum ingsam jin pen kachisonga sai padu ponthu ji hokol phayamot bohbah kora Karbi he Karbi hokol মানে আমি এটা বাঘৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ আমি কাৰ্বি আংলং মানে কাৰ্বি পাহাৰত যদি থাকোঁ আমি তাতে থাকিলে আমি বাঘ আৰু ভৈয়ামত যদি আমি বসবাস কৰোঁ আমি বাঘৰ সলনি আমি ভৈয়ামত আমি শিয়ালত ৰূপান্তৰ হওঁ এনেকুৱা জানো হ'ব পাৰে এটা চিৰিয়াখানাৰ কাৰণে কাজিৰঙাৰ পৰা বাঘ এটা ধৰি আনে চিৰিয়াখানাত ৰখাৰ পিছত সেই বাঘটো জানো শিয়াল হয় এই কথাখিনি আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙত যদি আমি থাকোঁ জনজাতিৰ মৰ্যাদা আমাক দিয়া হয় আৰু যদি আমি ভৈয়ামত বসবাস কৰোঁ আমাৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদাটো আমাৰ কৰ্তন কৰি দিয়া হয় এই কথাটো এটা অসাংবিধানিক আৰু এইটো এটা মানে মানে আইনসংগত নহয় এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিয়ম কৰিছে এই চৰকাৰখনে অসম চৰকাৰখনে যে আমাৰ অধিকাৰৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি যিসকল আমাৰ আজি প্ৰায় 5 লাখ কাৰ্বি আমাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰে এইটো আমাৰ কোনো পাহাৰৰ পৰা অহা কাৰ্বি নহয় আমি পূৰ্বৰে পৰা ভৈয়ামত বসবাস কৰা আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আমাৰ আজি গুৱাহাটী ৰিফাইনাৰীয়ে কওক অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কওক লাগিলে দিছপুৰ আমাৰ ৰাজধানীকে কওক এই মাটিবিলাকত এই অঞ্চলবিলাকত আগতে আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ গাঁও আছিল কাৰ্বিসকলৰ ঠাই আছিল সেই ঠাইবিলাক আজি কাৰ্বিসকলক উচ্ছেদ কৰি তাত ৰিফাইনাৰী বহাইছে আজি আৰ্মি কেম্প বহাইছে কাৰ্বিসকলক উচ্ছেদ কৰি আমি পূৰ্বৰে পৰা ভৈয়ামত থকা কাৰ্বি non malam so poraphan birta moi ton peksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mobi putot birta long wang tulo. Arni sile arni sike nang chilo do nangji nang nelong si. Pualun kilun alun sipo joyram tiso kidam tang pinangan arni pen kiso ke pangjia jok chitini paing koira phoarni arni kangsam porpa hinira achiti malom la sopir thepen chi otanglo. Karditang joyram tiso asomar bang ke thom aroso bang hini pinso soinut lapen alang lichor adonaram jirpo jirpi
korte muti lepen karbi lamar jana long claim rab atumapan monduk atalo along o tekanglo alang li karli hut ata ningkan trok ke prapo andolo chitini phaing ko trok siani ada porpai sirke pa pormalam dipurong supi athiria longsi me an piji kachathan kinang sot alang li karbi lamar jan boche kang thim kang hon ang rong ruplin so hiju phan bokolapo kaline pen ang parta pinang an karbi lamar jan lapen documentary film hai hui kason se lapen lunjir ketok alun te ot kipi lapen kiluna bang phulo HDP lamps amethang sa hemalong chitini phaing koira phoarni ada porphai ke ba pormalom pen AGM amai ke pedopona birta nangle HDP lamps chairman Samson Ingtipen kachari amaya long secretary Jen Singh Ingtipen si ningka ni se a report hai hui chipipon apithu annual budget upon sitame mai ingnipon thulo AGM amai ke pedopon along vice chairman Thon Singh Timong Labendifu assistant registrar of cooperative society junior inspector auditor cooperative society Tarjan Hanse observer arpo teng pen langchari don la so amai long observer pen cooperative society ke claim ke dam nangji koson pen si ali ke pedoji la pen kaching thurji ma lahaya puthak RD do jot pen lam the jaipon Karbi prime time ang kelapon sekang ton pegla do me thak me kurwang thu